علیکم، کیا حال جی؟ ٹھیک ہے، طبیعت سے ٹھیک ہے؟ میں احمد مہر تے تساں دے پے میرے یوٹیوب چینل احمد مہر ولاگر۔ اللہ دے کرم نال دے فضل نال اج دا مزیدار ولاگ کرنے تے شروع تے تساں سوچنے پے ہو کہ اج یہ باروں بیک پچھو گھر رہے تے کیویں ولاگ شروع کیتی کرے۔ جی ہاں، مطلب رجحان دسے نا، مسئلہ ہے کہ میرے گھر والے گیا بدن چاچو ہونے دے گھر، ٹھیک ہے، گھر کے کہنا کلا تو میں کیونکہ تو میں گھر دا خیال بھی کرنا تو ویڈیو بناونی ہے میں کہ میں اپڈیٹ دے گی نال تو تسا جڑا میرا ویڈیو دیکھ گنو، کیونکہ اگے جڑا نا میں اپنے کمرے دے اندر ہی ویڈیو شروع کرے نا تے ایتھے ہی ویڈیو باہر وغیرہ میں نہ باہر ماحول دکھے نا، گھر دے ویڈیو کیوں نہ شروع کرنا، خودی وجہ ہوندی ریزن ہے کہ بھائی کیونکہ میں فیملی ولاگر نہیں، بالکل بھی میں فیملی دکھاون پسند بالکل ہی نہیں کریندا، ہی وجہ تو کہ کہیں دی ویڈیو تصویر وچ نہ ایڈ کر سکے۔ تے باقی اللہ خیر کرے، جنہیں سارے آج دی مزدار ویڈیو شروع کروں تو میرے سارے چینل کو سبسکرائب تے والا آج دی مزدار نئی ویڈیو شروع۔ آج میں بہت خوش ہاں، وہ بھی تصا دے پہ اس کہ میں خوش کیوں ہاں، کیونکہ رمضان شریف پاک مہینہ شروع تھی چکے اور میں ویڈیو بھی اس لیے بنانا پیا تاکہ وقت خوشخبری دینی ہے، مبارکی دینی ہے، مبارکباد دینی ہے۔ تے دوسری گل یہ بھی کرنی ہے کہ رات فاست تراویح پہلی تراویح تھی چکی ہے، میں پڑھایا ٹھیک ہے، باقی تے تساں مہربانی کرنی ہے، تساں نمازیں کا بھی اہتمام کرنے، 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام کرنے، ٹھیک ہے، بیا روزہ رکھنے، روزے کا اہتمام کرنے، ٹھیک ہے، روزہ رکھنے تساں تو بعد سارا جڑا اللہ دی عبادت کرنی ہے، ٹھیک ہے، باقی جتنی بھی چیز قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے، ٹھیک ہے، جو بھی مسجد کی جتنا بھی تھی سکے نیکی دے اعمال کرنے، کیونکہ روزہ بھی تساں رکھنے 11 مہینے اساں عیش کرنو، کھمدو پینو، ٹھیک ہے، تے جڑا کہ ایو مہینہ ہے نا رمضان شریف دا تے ایندے وچ اللہ کو منع کرنی تے گل ہے کہ میں اج فاسٹ روزہ لیکن میں تو نہیں رکھ سکیا کیونکہ جا کے نہیں تھی میرے، ٹھیک ہے، تے انشاءاللہ والا کل سے انشاءاللہ سویلے میں انشاءاللہ روزہ رکھنے تے باقی آج تو میں نہیں رکھ سکیا، باقی نہیں واسطے میں ویڈیو بننا تھا کیونکہ کچھ لوگ یہ بھی سوچے سن کہ بھائی روزے دے وچ زیادہ فضول بولنا نہیں چاہیے، روزے دا ادب احترام نہ ہوندے بے حرمتی سی، لیکن میرے کو پتہ ہے میں رمضان روز جڑا میرے کو روزہ ہو سے میں روزے کے درمیان ویلوگ بالکل کہنا بڑے سا بڑھایا تو میں شامی شروع کرے سا روزہ افطار کرتے یا روزے افطار ہی تھوڑی دیر پہلے، ٹھیک ہے، تے کیونکہ تو پتہ ہے کہ روزے دے اندر روزہ رکھ دیں تو والا بس زیادہ مناسب بولنا ضروری کہ نہیں، روزے دا جڑا نا وہ احترام خراب تھی، ٹھیک ہے، یہ وجہ سے باقی اللہ خیر کرے۔ ایک ٹائم تک میں میسج دینا ہے، ٹھیک ہے، تے تسا روزہ رکھنے ضرور، روزہ بھی رکھنے اور نمازاں پڑھنے، ٹھیک ہے، روزہ رکھنے نمازاں پڑھنے، ایک منٹ کیا ہے بستا لائے ونجو بوار کر دے، بستا لائے، چلو گیا اڑیں سارا اڑیں میں بوار کر دے، چلو ماموں نے گھر میں، چلو اچھا تے تقول سے نہ پیان روزے بھی ضرور رکھنا تساں، ٹھیک ہے، تے قرآن مجید کی تلاوت بھی ضرور کرنی ہے تساں، تے نمازاں بھی پڑھنے تساں، ٹھیک ہے، تے باقی ٹھیک ہے، باقی روزہ رمضان شریف کے درمیان بھی لوگ اگر لیٹ بھی آمیں تو ٹینشن نہیں کرنی، نہ آمیں تو ٹائم بھی ٹینشن نہیں کرنی، کیونکہ تاکہ پتہ ہے کہ یہ جڑے کم کار ہوندے دنیا دے ول بھی تھیندے رہنے، لیکن رمضان شریف کیا دن عمال کرنا چاہیے نیک، ٹھیک ہے، جنت بنانی چاہیے۔ تھوڑے کتے بھی یہ میسج ہے، میں نے وعدہ کر کے کمنٹ کر کے روزے سارے کسی نماز سارے قرآن کی تلاوت ضرور کرو، ٹھیک ہے، تے باقی جڑا نا میں ویڈیو جڑی نا میری آوے نہیں روی تو ٹھیک ہے، اگر نہ بھی آئی نا تو یہ بھی ٹینشن کرنے پتہ نہیں کیوں نہیں 8 ویڈیو نہیں اپلوڈ کرنا، کیوں نہیں کرنا، مسئلہ کیا بھائی، مسئلہ ہو ویسے بھی رمضان شریف آگے ویڈیو کو رام سے گھٹ ہم سے مین ٹاپک خاص ٹاپک مین کانٹینٹ خاص ہویا تو میں ویڈیو اپلوڈ کرے سا نہ تا کو نہ کرے سا، باقی کسی ٹائم میں لائف آویں در آسان، کسی ٹائم تک اپڈیٹ دیون کیتے کیا تھندا پہ کیا نہیں، ٹھیک ہے، لائف آویں در آسان
शॉर्ट वीडियो में लाती प्यारा सा ठीक है तुसा मेरे चैनल उते डिठी पिरावने और इन वीडियो को जड़े मेरे नहीं था नहीं तुसा इंतजार करते बैक मेरे जड़े वीडियो खुलते तो देखो बे ताकि मेरा वाच टाइम कंप्लीट कुछ ना कुछ थी वैसे मेरा मेहरबानी करो तो वास्ता है मेरा वाच टाइम कंप्लीट करवाओ ताकि मैं अपना रोज़ी रोटी जोगा थी वना तो मैं अपनी क्योंकि मेहनत करे ना वदा बाकी अल्लाह खैर करे तुसा मेरे नाल सपोर्ट करनी है जोड़ कोट कर रहा हूँ मेहनत मेरी वैसे भी अल्लाह ताला मेहनत दसीला देना रहंदे मेहनत दसीला ज़ाया नहीं थी होने दा लेकिन तुसा लोगों जब मेहनत मेरी वीडियो देखो वीडियो वॉच कर सो चैनल को सब्सक्राइब करे सो तो मैं कुछ जड़ा ना कुछ क्या दिन हासिल थी कुछ ना कुछ ताजा आसरा थी वैसे भाई मेरे नाल सपोर्ट करने वाले जुड़ने वाले देखने वाले दे पिन मेरे को बाकी सारी वीडियो अच्छी नहीं लगती भले ना चैनल सब्सक्राइब करे भले मेरी वीडियो ना देखे स्किप करते चला वने मेरे को टेंशन बिल्कुल ही नहीं ठीक है तो ये अपडेट है ये गाल है ये बात है जी मैं तुहाडे तक शेयर करनी है तो मैं दसावना है ठीक है तो दसावने क्योंकि तुसा जेडे व्यूअर है साडे फैमिली मैंबर है साकू रोजाना देख देवे साकू पसंद करें देवे जरूरी क्या नहीं होंदा कि जेड़ा भाई जै को लख बंदा देखे भाई वो उंदे ही मकसद के वो होंदे फैमिली मैंबर या वो उंदे कोई मसला नहीं हज़ार देखन लख देखन मसला क्या नहीं होंदा भाव मेरे एक भी होवे ना चार हो या एक होवे ताई मेरे कितने काबिल एहतराम है तो मेरे को अपडेट होना मेरे लाजम है ठीक अल्हम्दुलिल्लाह तुसा दवार भी मेरे को काफ़ी सपोर्ट की थी क्योंकि 150 120 ठीक है तो उस बाद क्या दिन तकरीबन कम तो कम ना 70-80 तो तले क्या नहीं हमदे ठीक है वीडियो ठीक है वाले तो सपोर्ट की थी पे वे मैं बड़े यूट्यूबर को चाहते हैं ठीक है जिंदे 1000 सब्सक्राइबर पूरे थे वहाँ नाले चंगे 1500 वाच टाइम चले पे उधर वाले व्यूज़ 27-28 तो ज़्यादा क्या नहीं हमने होने दे व्यूज़ हालांकि वो तो आईफोन दे वीडियो कैमरा बने आईफोन दे कंटेंट दिखाने दो चार बंदे वधे होंगे मिसाल के नाल होंगे बनवे बड़े वीडियो मैं तो सामने होंदा ही कला मैं मोबाइल भी कोई अच्छा कोई आईफोन वगैरह या कोई बिल्कुल टेक्नो या मोबाइल एक आम मोबाइल जो चैनल अजकल चैनल कंपनी चलते पे तो पता है बस एक आम मोबाइल जो मैंने माड़ा मोटा कैमरा जो रिजल्ट है वो तो सामने होंगे बिल्कुल स्लो रिजल्ट बिल्कुल रिजल्ट ख़त्म थे पे कैमरा रिजल्ट इतना क्या नहीं लेकिन वाले भी मैं वीडियो अपलोड की थी तो अल्हम्दुलिल्लाह वाले भी तो भी मेरे को सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा थी पे मिलती थी ठीक है तो इवें तुसा मेरे सपोर्ट की रहो इवें तुसा मेरे नाल जुड़े रहो तो इंशाल्लाह निके जे वीडियो को स्किप नहीं करे तो पूरा देखो तो फ़ायदा थी से इतने ही वीडियो तक एंड साड़ी वीडियो तक अगर अच्छी लग वने साढ़े चैनल को कर नहीं जो सब्सक्राइब वाला आज दी मज़ेदार तो वीडियो कर शुरू तो एंड करना वाला मुझे नेक्स्ट व्लॉग के तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ बाय।